Haga jing terbom jagari India ya kari Pakistan. Haga taka kerteng Operation Sindur. Kari India mengasngi kata nyotrik ubnai me usnam arajar arposan kalakam kalayon penyap no yu we niki nong yalam jaka seng leno ka bakraunam jagari Pakistan kata ka seng leno JEM. Kari India kalakam ling baga jing pelai kilat patai kubor jaka seng BJP kalayon penyap no yu leader jaka tika seng leno jauh balap tip kerteng kumutau Abdul Raf Azhar. Kari India kalaang ba une uleno uladan keti bian ban pertai ban pen yap brio po kari India nadu kisnam ciajar kendai spa kendai po kendai haka bakasin baningkong kata hausnam ciajar kendai spa kendai po kendai ne ulida jaka seng leno ula kidnap yak aeroplane jagari India kabakit yaki brio hadu kumbashi spa kendai po kendai ngut baru ne ulena uladawana ke sarkar jagari India baka deban pelaj ya laingut pat kinau Pakistan kumci bentaba mau un pelaj ya ke aeroplane jagari India une ulena uladan ketiru haus nem arajar iway ban thebam hapo parlimen kata hapo nang ba Delhi bacu sula angru bahaus nem arajar khandreu pat ula pen thebam biang sahap patan kot bat kibrung ngilengit kilaklat haka jing pen thebam jau hapatan kot kumta kaseng BJP kilat patai kubor jangka menen kasngi kila pelaj haki social media bat kila ong bah kejing terbam jagari India ya khandai teli kijaka pokari Pakistan kawai na pedang kita kijaka ya kabalat tep kerteng mutaka bahal walpur kejing terbam jagari India hakata kejaka kalau ya ban penyap sendan naru ya une uleno ubade leader jagati kaseng JEM. Hadu gane kekeliap mat ke bamenta layatu kilat thai kubor bapalat live huengut kimen sembreu jogi nong Pakistan kilak lat Asian bat palat cis pa ngot pat kileno Pakistan kari India kalayo ban penyap no hadu gane kekeliap mat ke bamenta.